zo mu nda ni parazite zanduza cyane rwose amara, zikunze guterwa n'isuku nkeya, amazi mabi cyangwa inyama zidatetse neza. Ibimenyetso birimo kuribwa mu nda, impiswi, isesemi, gutumba inda no gutakaza ibiro. Ibi bikumenyesha ko nta kabuza ufite inzoka. Ariko kandi ziravurwa hakoreshejwe imiti y'ibyatsi yabugenewe cyangwa imiti ya kizungu. Muri iyi video tugiye kugaruka ku miti y'ibyatsi irwanya izi nzoka. Hari ibimenyetso byakwereka ko wamaze kuzandura. Bamwe barishimagura mu myanya y'ibanga, abandi bagaciragura, abandi bagatura ubwangate. Izi nzoka zandurira mu kunywa amazi yanduye, kurya ibiribwa bitogeje neza cyangwa gukora mu myanda yo mu bwiherero. Hari bamwe baribwa mu kiziba cy'inda, bakaruka, bakabura amaraso, bakongera bakishimagura mu kibuno. Bene ubu bwoko bw'izi nzoka buba bwatewe n'inzoka yitwa Ascaris cyangwa Oxyire, Amibe ndetse na Tenia. Twazirinda gute? Twakora isuku ihagije cyane, tugakaraba mu ntoki n'isabune n'amazi meza nyuma yo kuva mu bwiherero na mbere yo kurya. Twajya duteka inyama zigashya neza rwose, tukoza cyane imbuto n'imboga mbere yo kubitegura. Muri iyi video rero turagaruka ku miti y'ibyatsi umuntu ashobora gukoresha agatandukana n'izi nzoka ziba zamusaritse. Kurikira ibiri muri video, maze nawe niba hari ikindi wabuzi unyandikire muri comment, ndetse unakande subscribe, tujye turebera hamwe ibindi biti bishobora kudufasha. Ndabakunda. Tugiye kurebera hamwe ikintu gishobora gutuma inzoka zo mu nda zabaye nyinshi cyatuma zisohoka. Turakoresha igisata cy'imbaraga z'ibimera. Uyu munsi wa none abantu bazonzwe n'inzoka, ngiye kubaha inama y'icyo wakora. Umuntu mukuru wumva yarasaritswe n'inzoka, urashaka ikintu bita amashaza yumye. Aya mashaza urayafata ukayakaranga. Abantu bagira amenya akomeye ayashoboye akayahekenya, agahekenya amashaza menshi ku buryo urya ukumva urahaze, amara aruzuye. Abantu batagira amenyo akomeye urayafata ukayoza neza, warangiza kuyoza ukayatumbika akarara mu mazi. Mu gitondo ukayakuramo ukayanika, yamara gusa naho yumutse ukayafata ukayakaranga ku ipanu, agaturagurika, ugashyiramo n'akunyu agaturagurika. Wabona ashizemo bubisi ukayafata ukayahekenya, urayarya kugeza wumva koko uhaze. Igihe cya digestion kigeze, nta kabuza hari abazituma zigaragara zigondoye, hari n'abandi bituma utuyoka dutoya. Uwo ni umuti wa mbere. Umuti wa kabiri, ugira gutya ugafata inzuzi z'igihaza. Niba ari nyiramunjogo, cya gihaza kitaribwa, ugakuramo za nzuzi, iyo cyakuze aba ari umukara, ukazifata ukazanika. Zamara kuma ukazikaranga ku ipanu, nazo ukazirya kandi ukarya nyinshi. Urazirya ukongera ukazirya ukumva koko wariye, hamwe ugira icyaka.
Iyo icyaka kikwishe rero wirinda kunywa amazi, hanyuma hakabigorgorwa. Ejo wakenera kujya mu bwiherero nta kabuza za nzoka zirasohoka. Umuti wa gatatu, uragenda ukegera umugombe, uca ibibabi by'umugombe ukabivuguta. Wamara kubivuguta ugafata agakombe ka plastique ukayungururiramo, hanyuma ukarya ikintu bita imineke. Wamara kurya imineke ugahekenya n'ubunyobwa bubisi. Wamara kubihekenya ari nimugoroba nta kindi kintu uraza gukenera kongeraho, ugafata kagakombe k'umugombe ukakanywa. Mu gitondo iyo ugiye mu bwiherero inzoka zirasohoka. Umuti wa kane, ufata imineke ya goromisheri, warangiza ugafata ubunyobwa ukabirya mu buryo bufatika, ukabirya ari byinshi. Yarangiza kurya wumva uhaze, ukanywa akayiko ka esanse ukakamira. Wamara kukamira ukaryama ugatuza. Nk'ejo ukeneye kujya mu bwiherero inzoka urazibonesha amaso yawe. Hari n'abajya mu bwiherero ibisohoka bigasohoka, mu nyuma akajya abona hasohoka ibintu bimeze nk'isashe cyangwa se bimeze nk'ibimwira bifatanye cyane. Icyo gihe umara igihe utongeye kumva inzoka zikutesha umutwe. Icya gatanu, uragenda ugashaka amababi y'igipapayi, icyo bita papayi de montagne, ugaca ya mababi akiva mu mwumba w'igipapayi, ukagenda ukayavuguta. Wamara kuyavuguta umaze kubona umutobe mwiza cyane, mu gitondo ubyutse mu gitondo ubyutse ugafata ibiyiko 3 binini, hanyuma ukabinywa. Wamara kubinywa ukirinda kunywa amazi. Umunsi ukira ibisohoka nimugoroba bisohokana n'inzoka. Icya gatandatu, tungurusumu. Buriya tungurusumu ni ingenzi, binashoboka muze muzirya mu biryo byanyu bya buri munsi. Ushobora kuyitonora ukagaterera mu biryo nk'uko utereramo agasenda cyangwa nk'uko utereramo imiteja, karashya rwose. Wahura na kuri kurya ukakarya, burya uba ufite ibyo ukingiye mu nda yawe. Ibi byo iyo uri kugira ngo inzoka zisohoke muri wowe ntabwo uziteka, ahubwo urazifata ukazihonda. Wamara kuzihonda ugashaka amazi meza angana na litiro ugashyiramo neza, ugashyiramo noneho ya tungurusumu ikarara muri ayo mazi angana na litiro. Mu gitondo urabyuka ukanywa ya litiro y'amazi ukayirangiza, ukajya mu byawe, hanyuma ugatangira kudigera. Umwanda usohoka wose usohokana n'utuyoka, ukumva irahambutse, ukumva inda iroroshye, amara yawe ntiyongere gusakuza. Ndabakunda, Imana ibahire. Kandi subscribe dusubire mu